Hi, nan zaten bay le. India ram laili Taj Mahal in pi hi zau amoyin aropi zetlong man salawin Thuanthu in mitam pi chinlung anena sa. Thuanthu theitu pau chun hi Taj Mahal saktupai du dot nak thuk zia an son loi theo. Tua Taj Mahal Thuanthu kan rulau simdeng asi. Shah Jahan Prince Khurramti theilar. Shah Jahan ti mi pa te chu kumthong khazanga som kwa le pania aswak. Avoy linak mohal siang pasang Jahangir fapa si Akbar the Great itupa khal asifon. Voi khachu Khurram chu bazara anen umpol thon anwa re raulaya. Pupuan le pale thi rak zwar re rau tu falamel thangai ngai amunga. Amu le veten dudona khura atlachi. Nu naw nu chu Momta Mahal ti mi Persian Muslim mi asi. Chulaya chun Khurram chu kumhlai le mi asi chunu te chu kumhlai nga mi asi. Chui falanu te aton thele veten apai nena apafe I chui falanu te chu nupia thit adu thu asim. Chui nu kum nga a an panhe chun an neyo. Khurram chun nupidang anei kaunan Momta chu atu bing mi asi khuito ki afe khala asroi theo. Momtai mel that zia le moi zia chu biazai phwa tu bolin an biazaya an tel theo. Kumthong khazaruk som thum le pakhata Momta chu fate leilina ashin nuwa mual aliam. Athi zika ama adu dot zetu apasal le siang pasang asmi Khurram chun anena thu atiamta. Chuchu nupidang anei non loading thu le asanga leiluni khan raupi big atwa sakding thu khasi. Adu dot zenmi anupi achi nu chun achin ake kwai kumni sung anupi ta in achan amang. Chui nuwa anupi ithan raupi zeti sakdingin mai anor. Kumkul hon hi sung rau ri anupi ithan chu sak asi minung thong kul hon hi rau rin an sak. Kumthong khazaruk som ruk le paruka Khurram chu achi anupi Momta ithan kyanga ani khal phum asi hi thlan raupi za chu Taj Mahal ti min pek asi. Ole tua chun Taj Mahal thula thai kauna ka kanrun ta lang ding asi. Apakhan na ka Taj Mahal saktu engineer pol le architect pol chu an sa thebeten tha ansi. Zianga ti le Taj Mahal sa dan vekin indang an sakding ti an phang. San Thuanthu zirtu pol chun Taj Mahal sakdingin an lungkim hlana thutiam nak an neita si tin an sim. Apani na ka Taj Mahal hi kumthong khazaruk som thum le pani in sak asi kumthong khazaruk som nga le pathuma sa the asi azaten kumkul hwan hi sung an rei. Apathumna ka Taj Mahal sa danding pungsoi to pa hi India mi salawin Persian mi sonasi. Apalina ka Taj Mahal saknak dinga million som thumle pani rupees anchem. Chuchu US dollar billion khatrau ri thon abango. Apangana ka Taj Mahal hi leitlun in makdang lam pasariti an shelmi laka atelve. Aparukna ka akili khochonnak insang pol khi a inpi kyang nai sa ding asinan a inpi sin hlat dewa sa asi zianga ti le ling nin asi lo le chui insang pol chu pakhat khat rongi an thluk asia chun a inpi a selawin hundang soni thluk ter an du ro asi. Ole a chemtiang indak clear saktu dudon mi nule pa ulanaw nan za te para tampi kanlong oizet.